Yo, it's your boy Jowa right back in again for another video content. And for today's video, we're gonna react the official music video sa Coke Studio presents Beanie and Orchestra of Filipino Youth, which entitled Oxygen. So, yes guys, dugay na niya nga i-release pero karon na ako ni reactan. Yes, pagyagi ni-react ko sa official lyrics video, but this time, yung official music video na sa dako ang i-react. So, hindi na ko magdugay pa. Let's get started! Jowa na. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Beanie. Itong part na kaning nga part bitaw ganahan jud ko dani jud kanang inig mo enter na bitaw sa kanta si Sheena. Kaning nga part ganahan ko sa part nila. Like to be honest guys, murag bitaw feel na ko nga murag naa ka sa another world bitaw. Like if you listen to the music, you can feel the vibe, you can feel the greatness of the music itself. Mao nang ganahan ko maminaw jud. So padayon ta. More than a feeling, you put a smile on my lips. Feels like oxygen, whoa. And it's a head rush every time I breathe you in, whoa. Akong nagbantayan dahil sa karon nga Coke Studio nila is dili ra siya nga murag performance video, unlike sa ubang mga music video nila sa Coke Studio, like kato sa Bata Kaya Pa, katong Blooming o kasang Love Yourself. Majority dito is mura sa performance video like that, murag one take or something ingana. But this time mura sa siya og actual nga music video nga mura bitaw gi para na dito sa Beanie ba. So mo nang ganahan ko sa video itself na murag pinaghirapan jud ba nga video. Kasi malayan ta. I can't get enough, baby, feels like oxygen. La la la, feels like oxygen. La la la, feels like oxygen. Oh. Ang ganda doon ni Kona. Gupare sa itong Stacy ba? Naangay sa isang kanang gisuot nga naay puti nga jacket like that. So balik ta. Way si Colette na. Oh, if you're la la la, feels like oxygen. La la la, feels like oxygen. Oh, if you're woke up, thank God. Didn't think I would make it this far. You get along with a little prayer and a song. So I'm singing na 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 na. Ganahan ko sa nananana nila bay. Kay harmonize kayo ba? Then also si Colette pag nagkuan siya kung mag-create siya og second voice, kaya niya mag deep voice like mura tawag the melody, the harmonize og sa ilahang kuan mita ni Maloy. Every time nga silang duha mag-banter sa usa ka words, ganahan jud ko maminaw. Every time nga sila jung duha ang mag-banter or silang duha ang nasa second verse, sila jud pinakaganahan ako. So, padayon ta. Blue skies and red lights, these good times are more than a feeling. So warm the love can make the world go round and round and round. Feels like oxygen, whoa. Pangaya eh. And it's a head rush every time I breathe you in. Sorry guys, nakoy na hinumduman nga reference if kisa to yung mga anime lover
kaysa nakita sa opening sa JoJo's Bizarre, iyan niya kung nakita, gi-open ang doors na ay na yung mga characters. Kare, gi-open ang mga doors na si Aya. Which, murag, karo, reference. Murag ito, murag ito. Sabi dahil ta. I can't get enough, baby, it feels like oxygen. Something about me, around you, la la la, feels like oxygen. Something about me, around you, la la la, feels like oxygen. Loving myself, living my life, feeling good, feeling never die, get me rolling, rolling. Humming ang malalim, makinig ka sa amin, listen to the beat, let's dance and dance. Life is amazing, no one can stop you, ain't no wasting, keeping the fire. If you wanna feel this forever, never be scared, find your OXY gym. XOY. Kashina na ni. Mga Kashinas domain. Whoa, feels like oxygen. Mura sa retrospective nga vibe ba. Like mura sa 80s or 90s nga genre, like pinaghalo sa kuan bitaw sa karong nga generation, like grabe sa gadyo ba when you listen to the music itself, mura kag feel nimo nga you bring back in time, and also murag walay problema bitaw, may na feel na ko sa kanta, and also the lyrics itself, yung Oxygen title palang daan, makaingon ka nga, we can't breathe without oxygen. So mga to, It's a head rush every time I breathe you in. Oh, I can't get enough, baby, it feels like oxygen. clear kayo. La la la, feels like oxygen. Something about me, around you. La la la, feels like oxygen. Nice, very nice. Nice, Coca-Cola. You really done it. So, muna to ang Oxygen by Beanie and Orchestra of Filipino Youth. So, sakto ba? Sorry kung di lumao. So, more akong say or thoughts sa music itself. The music is so vibrant. The music is so retrospective kayo ang vibe. Daga ka yung mga camera shots nga astig kaayo, mura pinaghirapan dyan nila ang music video. The lyrics, deep meaning kayo. Kung imo sa itong i-analyze ang mga lyrics nila, makagets dyan ka. One of a kind kayo nga music video, also the song. Also, mauni po niya ako nakita sa mga girls, which is enjoy lang sila music video. Wala sila pake sa music video, like they're just enjoying, feel na ko, they're just enjoying. And also kudos din sa Orchestra of Filipino Youth kay isa contribution nila is only the sound or the instruments lang nag-play nila. Ma-feel dyan nimo nga grabe ka powerful, even kuwao na to lyrics, only the instruments na dyan, ma-feel niya po nimo ang message through instruments nga ilang i-play. So without those two nga nag-collab, dili siguro ni mahitabo ni. Okay na kung wala to orchestra, okay sa kung wala ang Beanie kung katong mga kanta, pero pinagsama silang duha, grabe kayo ang impact. Naghimo siya og 1,000%. Na ba yung 1,000%? So mga na to guys, and also the music video itself, ganahan ko mo tan-aw, mura sa dili sa performance music video. It's more like the official the official music video. So mga to, ganahan jud ko, and also their ilang mga sinina, ilang mga outfits, vibe kadyo. Ganto. Also si Maloy, ganahan jud Maloy na to. So ano to guys, that was my reaction ni Jowa sa Oxygen.
Coca-Cola Coke Studio presents Oxygen by Beanie and Orchestra of Filipino Youth. So, I think that's all for this video, no? Salamat tayo sa pagtanaw. It's your boy Jowa, signing off!